Pozdrav i dobrodošli na još jedan video gdje ćemo učiti kako da postojeći vokabular udvostručimo, udupliciramo, utrostručimo, da, znači, ono u riječi što znamo, da to, ajmo reći, uduplamo. U prošlom videu radili smo nominalizaciju glagola gdje smo naučili kako od svakog, ali baš svakog glagola da napravimo imenicu, a u ovom videu radimo jednu od nekoliko vrsta, odnosno grupa imenica, koji unutar sebe imaju prikriveni glagol. Šta to znači za vas? Uzet ćemo recimo imenicu die Wohnung, die Bedeutung, die Erfahrung. Šta one imaju zajedničko? Jedna i druga i treća završavaju na ung. A da li ste znali da su jedna i druga i treća nastale od glagola? Upravo to radimo u ovom videu. Dobrodošli u svijet imenica sa sufiksom ung, kojih je u njemačkom jeziku ama baš na svakom ćošku i što je najbolje, svaka je ženskog roda. Ostanite do kraja i naučite od kojih glagola možemo da pravimo imenicu sa sufiksom ung, na koji način ih pravimo, kako da ih prevodimo, kako da sami sebi pomognemo kad čitamo neke tekstove iz riječ nam je poznata, ali ne možemo baš da skontamo šta tačno znači. Dakle, ovaj video će vam pomoći u mnogo toga kako da sami sebi napravite riječ ili kako da nađete značenje riječi koja vam je odnekle poznata. Ostanite do kraja, kliknite jedan subscribe dole, komentar, na taj način pomažete meni puno da ovaj kanal još naraste i da drugi ljudi saznaju za sve ovo što se radi. Deutsch mit Jasko. Idemo da vidimo sada kako ćemo praviti imenice od glagola, ali sa sufiksom ung. Šta je to sufiks? Prije svega da riješimo taj dio. Znači, prefiks je nešto što vam je već poznato od ranije, ali imamo ih kod razdvojivih glagola. Šta znači to? Prefiks je uvijek nešto što stavljate ispred glagola, znači ispred riječi, a sufiks je znači neki nastavak koji ide na kraju riječi. Dakle, neki dodatak riječi koji ide nastavak, koji ide na kraj riječi. Ovdje se radi o sufiksu ung, što znači da radimo sada da vidimo kako nastaju imenice koje završavaju na ung, a ima ih u njemačkom jeziku jako puno. Proći ćemo sad u ovom videu kroz 4 različite grupe glagola, znači 3 grupe glagola od kojih se može praviti imenica sa sufiksom ung i proći ćemo kroz glagole od kojih ne možete napraviti imenicu sa ung. To je vrlo bitno. Dakle, u ovom procesu ne možete kao u prethodnom videu da stavite neki član ispred, da napišete imenicu velikim slovom i to je to. Ne može. Znači, ovdje se radi o imenicama koje funkcionišu samostalno za sebe i koje su nastale kroz neka određena pravila. Ja neću puno sad ulaziti u dubinu svega toga, meni je u interesu da vi shvatite i da budete u stanju sutra kad budete čitali neki tekst i kad vidite da, ne znam, die Führung, da vi možete die Führung, već završava na ung, od kojeg je glagola nastala führen, voditi. I da vi onda možete sebi tu riječ prilagoditi, znate da je tu neko vodstvo, neko nešto vodi, znači neka uprava. Zavisi sad od konteksta, teksta, rečenice i svega ostalog. Takve imenice možemo napraviti sa glagolima koji počinju sa be, fer, cer, and, er. Znači, to su u suštini glagoli koji imaju taj, ajmo reći, be, fer, cer, and, er unutar samog korijena i oni u 99% slučajeva mogu da grade imenicu sa sufiksom ung. Proći ćemo kroz njih sad najprije. Zatim ćemo proći kroz glagole koji opisuju procese i radnje, odnosno stanje, od kojih isto možete napraviti imenicu sa sufiksom ung. Ukratko ćemo proći kroz glagole koji imaju promjenu umlauta, znači ako je, ne znam, führen glagol, mi kad napravimo imenicu, ostaje, znači glagol s preglasom u, dakle u sa preglasom ostaje i u imenice, zadržava ga, a onda ćemo proći kroz glagole od kojih ne možemo praviti imenice sa ung. Dakle, ako ostanete do kraja, možete sebi puno život olakšati. Dakle, glagoli koji počinju sa be, fer, cer, and, er,
Reći ćemo glagoli sa nerazdvojivim prefiksom BFCRNT i tako dalje, ali u većini slučajeva ih možete maltene sve koristiti za pravljenje imenice. Vrlo su frekventni, vrlo su česti i daju nam puno imenica. Kako pravimo imenicu sa ung od glagola? Znači, uzet ćemo infinitiv glagola, oduzet ćemo mu infinitivni nastavak i dobit ćemo infinitivnu osnovu. Na infinitivnu osnovu ćemo dodati sufiks ung i dobijamo imenicu ispred koje ćemo staviti član di. Dakle, sve imenice koje završavaju na ung su imenice ženskog roda. Kako bi to izgledalo u praksi? To bi vam bilo ovako. Imamo glagol benutzen, uzet ćemo mu infinitivni nastavak i dobit ćemo infinitivnu osnovu benuc. Na ovu benuc ćemo dodati sufiks ung i dobit ćemo novu riječ benucung. Stavit ćemo ispred naravno član di. Vidite sad, benutzen znači koristiti, a imenica di benucung. Ona može imati bezbroj značenja u zavisnosti od svog konteksta, ali je njeno primarno značenje korištenje. Dakle, vi od glagola koristiti napravite sebi imenicu korištenja. Ako vidite, znači, unutar teksta imenicu koja završava na ung, znate da je nastalo od nekog glagola, pogledate, ovo je zapravo infinitivna osnova i na taj način povežete značenje te riječi i pomognete, olakšavate sami sebe da shvatite o čemu se radi u toj rečenici. Glagola sa BFCRNT ima jako puno. Ja sam neke ovdje povadio, vi možete sebi napraviti screenshotove, pa možete prepisati, a bit će i na web stranici germanica.ba ovo za download u nekih za neka 2 do 3 dana. Znači, uzet ćemo evo, glagol bedeuten, značiti. Oduzeli smo mu infinitivni nastavak, dobili smo infinitivnu osnovu, dodali smo nastavak ung i dobili smo novu riječ, imenicu, die Bedeutung, značenje. Bezahlen, platiti, oduzmemo mu nastavak en, dobijemo bezahl, dodamo na to ung i dobijemo riječ die Bezahlung, plaćanje. Dakle, svi glagoli sa BFCRNT, RG, mis, možete, znači, 99% slučajeva, možete da potrebite ovaj sistem i da napravite sebi imenicu. Opet kažem, ono što je za vas vrlo korisno u čitavoj ovoj priči je da vi recimo die Beschreibung, ne znate šta znači, oduzmeš ovo ung, dobiješ beschreib, aha, to je beschreiben, znači vi znate da infinitiv uvijek završava na n, znači oduzmete od imenice ung, dodate umjesto toga n i dobijete infinitiv glagola beschreiben, bezahlen, bedeuten, beobachten. Dakle, vi na taj način vršite jedan proces prepoznavanja značenja onoga što vam piše. Evo ga, berechnen, izračunati, berechnung, izračun. Aha, ne znam šta znači berechnung, oduzmem ovo ung, umjesto toga ukucam n, aha, to je berechnen, izračunati. I tu možete da radite sa svakim glagolom, odnosno sa svakom imenicom koja završava na ung. Ima njih jako puno, evo recimo ako idemo sa glagolima koji počinju sa r, prefiksom r, erklären, erfahren, znači ista stvar, erklären, oduzmete nastavak, dobijete infinitivnu osnovu, dodate mu ung i dobijete glagol. I sad, ako vi imate sad riječ erklärung, ne znam nečega, šta znači erklärung, po Bogu, poznato ti to zna, negdje si ti to čuo erklären, ali ne znaš šta znači. Uzmeš, znači odbiješ ung, oduzmeš mu fino ung, nastaviš, aha, to je erklären, objasniti. Znači, erklärung je objašnjenje. I kad tu kapirate ovaj proces, onda ćete vidjeti koliko će vam prijevodi tekstova biti lakši. Ermitteln, ernähren, erwarten, erinnern, znači sve su to glagoli koji počinju sa r. Evo ga, BFCRNT, r, evo ga glagoli koji počinju sa ent, entscheiden, entwickeln, entfernen. Sve vam funkcioniše po istom sistemu, evo entscheiden, odlučiti, oduzmete n, dobijete infinitivnu osnovu, na nju dodate sufiks ung i dobijete die Entscheidung, odluka. Ista stvar je za glagole sa fer, znači
verbessern, verbinden, verbreiten, dakle imate ih jako puno. Sve isto, oduzmete infinitivni nastavak, dobijete infinitivnu osnovu, dodate ung i voila, evo je imenica, die Verbesserung. Nije teško kad znate da se to može raditi od svih glagola, 99% glagola koji počinju sa b, fer, cer, end, er. Evo ga. Glagoli sa cer, g, mis, znači tu su prefiksi. Zerstören, zerteilen, genehmigen, misshandeln. Dakle, sve su to ti glagoli od kojih možemo da pravimo imenicu sa ung. Opet kažem, prioritetno je da znate, kad vidite riječ da završava na ung, oduzmete ung, stavite umjesto toga en i vidite koji je glagol iza toga. I na osnovu toga možete sebi da pomognete da shvatite značenje te riječi. Idemo dalje sa drugom grupom glagola, čija imenica opisuje neki konkretan rezultat neke radnje koja je prethodila. Da ne komplikujemo, znači ima tih glagola puno, odgledajte čisto da vidite koliko tih glagola sve ima, a na kraju videa imate glagole od kojih se ne može praviti imenica ung, naučite njih i na taj način će vam biti puno lakše da znate šta možete, šta ne može. Ovih od kojih se ne može praviti imenica ung, njih je naprste nabrojati, tako da sebi olakšate i taj proces. Idemo dalje. Lösen, oduzmemo infinitivni nastavak, dobijemo infinitivnu osnovu, evo je tu, dodamo ung i dobijemo die Lösung. Znači mi sad kad imamo recimo riječ die Lösung, a ne znamo što znači die Lösung, oduzet ćemo ung, dodat ćemo n i dobijemo glagol lösen, a to je riješiti. Dakle, isti princip možete primijeniti kao i sa prethodnom grupom glagola ako ne znate značenje imenice. Evo ordnung. Dakle, ordnung bi bilo red. Znači red. Ordnen bi bilo sređivati. I od ove riječi je nastala imenica. Uzeli smo infinitivni nastavak, dobijemo osnovu, dodamo ung i to je to. Wohnen, vidi koliko ste puta čuli wohnung, wohnen. A wohnung je nastalo od glagola wohnen. Kako? Evo, oduzeli smo mu nastavak, dobili osnovu, dodali na infinitivnu osnovu nastavak sufiks ung i dobijemo riječ wohnung. Vi sad kad od wohnung oduzmete ung i dodate n, dobijete wohnen, dobijete glagol. I vi automatski možete znati šta ta imenica znači. Dakle, i ovih glagola ima jako puno. Evo, Prüfung, ispit, kako je nastao? Prüfen, od glagola prüfen, die Prüfung, bilden, obrazovanje, die Bildung. Znači, ima toga jako puno. Možda bi vam bilo čak lakše da pogledate pri kraju videa kad budem objašnjavao koji glagol ne mogu raditi, odnosno praviti imenicu sa sufiksom ung, jer će vam tu možda biti lakše da povežete, ima ih manje. Dalje imamo ovu grupu koju sam već spomenuo, to su znači glagoli koji imaju umlaute. Naprimjer, većina, znači 99% njih, ako glagol ima umlaut, i imenica će imati umlaut. Evo, ako pogledate führen, die Führung. Proces dobijanja imenice Führung je identičan kao sve ovo ostalo. Od glagola oduzmete infinitivni nastavak, dodate sufiks ung, stavite ispred toga die i imate imenicu. Üben, evo imamo ovdje, znači predglas, evo ga i u imenici. Dakle, to su, ajmo reći, neke stvari o kojima morate voditi računa. Ima tu izuzetaka, evo recimo kod nähren, to je die Nahrung, tu smo izgubili umlaut, ali, ili kod tragen, die Tragung, ali to je toliko rijetko da je to, nemojte džaba opterećavati sebe sa tim stvarima. Dakle, to bi bila ta neka treća grupacija glagola od kojih možemo da pravimo imenice sa ung. E sad, postoje glagoli od kojih ne možemo praviti imenice sa sufiksom ung. A to su vam recimo glagoli stanja, Zustand werden. Dakle, to su glagoli koji opisuju bukvalno stanje. Znači, bukvalno stanje. Ovi glagoli ovdje su opisivali
neko rješenje. Znači, radnju sa rezultatom ili stanje. Znači, imamo rezultat. A ovo su glagoli koji su isključivo stanje. Dakle, gore smo imali rezultat, stanje, pa smo mogli, a ovdje je čisto stanje. Lakše vam je to popamtiti ovako. Sein, haben, wissen, kennen, lieben, hassen, leben, schlafen. To je znači stanje. Šta znači to? Spavati, to je stanje, ne znam, leben, živjeti, stanje, poznavati, to vam je neko stanje, poznajem. Wissen, znati, to je nekakvo stanje, mentalno stanje. Haben, imati, znači, to je neko posjedovanje. To nije nikakav proces. Ne možete reći die Habung, imanje. To je nemoguće. Dakle, glagoli koji opisuju čisto stanje ne mogu dobiti sufiks ung i tvoriti imenicu. Dalje imamo glagole kretanja, znači glagoli koji isključivo opisuju kretanje. Neko od njih se isto ne može praviti imenica sa ung, to su vam, znači, to već znate iz perfekta kad ste učili participe, one gehen, kommen, laufen, fahren, fliegen i šta ti ja znam. Znači, od tih glagola ne možete, znači, stanje, čisto stanje, kretanje, ne možete praviti ung. I da vidimo, to bi bilo otprilike to. Znači, to su te dvije grupe glagola od kojih ne možete praviti. Vi imate ove jednosložni glagoli bez prefiksa, ali neću sada da vas ne bih opterećavao previše sa tim nekim stvarima. Šta hoću da vam kažem? Lakše vam je puno naučiti glagole od kojih ne možete napraviti imenicu sa ung, nego da učite sve ovo s kojima možete. Znači, zapamtite sebi. Evo, imate ovdje glagol koji opisuju čisto stanje, ne mogu praviti ung. Sein, haben, wissen, kennen, lieben, hassen, schlafen. Čisti glagoli kretanja, tipa gehen, kommen, laufen, fahren, reisen i tako dalje. Oni ne mogu. Sve ostalo može i funkcioniše bez ikakvih problema. Dakle, mislim da će ovaj video biti najviše koristan u ovom segmentu koji se tiče prepoznavanja značenja imenice. Jer vi sad znate, kad god vidite imenicu da završava na ung, ne znate tačno što znači, oduzmite ung, stavite en i vratite, napravite od nje glagol. I vidite da vam je poznat taj glagol. Kad hoćete da napravite od glagola imenicu da završava sa ung, da vam treba ženski rod, znači da ne bude sad recimo, vidite, još jedan primjer, schlafen, to je glagol stanje. Vi možete reći das Schlafen macht Spaß, ali to je jedan drugi vid nominalizacije koji sam u prethodnom videu obradio. Tu može, ali ne možete napraviti imenicu sa sufiksom ung od glagola schlafen, jer ne možete reći die Schlafung. Međutim, vi možete reći recimo Wohnung, jer je to od glagola wohnen, oduzmete n, dodate ung i idete dalje. Zašto? Pa zato što je to neki glagol koji ima za rezultat neko stanje, negdje ćete živjeti, znači u pitanju je rezultat. Ili ako uzmete, ne znam sad, erteilen, dodijeliti nekome nešto, aha, beverzerend r može ići sa ung, dobro, die Erteilung. I na taj način možete sami sebi pomoći. Nadam se da vam je ovaj video bio od neke koristi, da ćete izvući nešto pametno i poučno iz ovoga, a mi ćemo nastaviti dalje sa ovim serijalom nominalizacije, udupljavanja i udvostručavanja vokabulara. Radit ćemo i tu još neke grupe, kako se pravi pridjeva, imence i tako dalje. Pratite kanal Jasko Germanika, zapratite, podijelite ga, komentarišite, jer na taj način zaista meni puno pomažete i olakšavate moj posao koji radim za vas. Svako dobro i vidimo se uskoro u nekoj novoj lekciji. Alles Gute und tschüss, euer Jasko. Deutsch mit Jasko.